O le pese nei le whaelonga tangata o la e whaafonga mai e. Ia o se pese lawa sa autu sia ma lo whaangahina e le whati o le pese tau ta ua fwene Michael Jackson o le Black or White. Ona o le tahua tele o le au o lo o mai e nā pese e whaawinga i le whaelonga tangata ma le whaelonga lanu o tangata papae i tangata lanu o le lalangi. O le mela rea sa autu sanga i nai ma le whaatananga me le Sony Music mo le whaangahina o le whati. O le whaelonga tangata lani nei o la e whaafonga mai o le au suako. Ngoi o me se di onga whaise se wa kama ye e le whaelonga ngaka.